Anya laki din! Kasano ngay paray? Kondisyon ka din, di manok ma. Ayun pare, ready to fight man ti manok ko. Kasano nga, ilaban tayo nga rot indong bigat. Ayun pare, Uy nga rot paray, tapos na yung bagak kadagiti kakadwa tayo. Namnay, basta sigurado ang kondisyon na. ay na, ayun nga rod pare, sigurado, mangabak dayjay, isungawan ti pagdanagam. Sa bagay mo kidiya, awampay mo ti manok mo anababak paray. Talaga assure win damay. Ayun nga rod pare, danag mo na ya. Sigurado, agdubli ti kwartamintun bigat, amangan paikit di ano ag triple. Kung nagtupay kan ka pare, mangabak ti manok ko. Uy nga rot paray, champion ti manok mo. Ay katuna pare, nalaing ti manok ko kunak nga raw. Maibagay tinagan na fighter. Ay na, magasim man paray. Adda pa'y gayam, nagnagan na kiti manok mo. Ay katuna pare. Adda ni fighter, adda ni surewin, adda ni bantam, kan aduda pa pare. Ay na, talaga amayat ti panagtartara ka mo iti manok pare ah. Talaga nagsisigla da. Ay katuna pare. Kan adda iti tao amang tarakan iti dayta. Masapol analaing ka amang kondisyon kadagiti manok mo. Kasta ka day, pare Frida. Kat siyempre pare. Kasanuda nga ron nga agbalin a fighter. No di mo mat idaaywanan anasayaat. Sa bagay mo da, gusto ka paray. Hala, nayunam nga ro ti tarakin mo ang manok paray. Tapno adda ti ilaban tayo. Kit adda may, ti pakairanudan may. Mari Aida, narabyan ka di ang nagawid nila kay mo'y dirabi ay. Jak ang mo maray, jak mo't dinamag nga agpay sundag itubing. Night shift nga min manen ti duty kita. Iso ajak ang mo numarabrabyan ti asawa. Jak mo't nga agpay sumadamdamag, tapasaray awan ijay balay na sumangputak. Apay ka de, ang mo maray, dakkel ti pangabak day di kalmahon. Anya, unmaray, nangabak day ti palaut, isungarod anang gulpe iti doa akis ti Red House. Balato na kanaw, kadag iti babaro anang kikil kan kuana. Anya, nukas na, naggapo iti palot ti inggatang na kadag iti insangpot na. Isumot lagayam apinunno na ti ref me. Ay kat nasayata, nukas na maray. Ay namare, sa anak amaragsakan, gapo tanaggapo iti sugal, dagiti ipakpakan na iti pamilya na. Anya aya, dagiti ingkarkargam iti karton, lakay. Anya akar taon ba kagte? Dagiti man nakakarton dita. Taraon dagiti tarakan ko amanok dagita. Kananda, vitamin da, kan adda pay shampoo da. Anya, Wen bakit? Nangingina dayta, iso akitama, amangan ay ayaman dagiti ubeng. ay na, Fredo, husto man nga minan day tatarakan. Sukatamkit din iti native amanok, tanaim-imas asidaan no partyan. Ay na bakit? Saan apang si dadagitoy? Kita man, tanagsisiglat da makilaban. Ay na, Fredo, saan anasaya at dayta? Bisyo dayta, lakay, bisyo. Ay na, saan? Bakit? Saan abalay? Tasaan kumat abaybayan ti obligasyon ko kada kayo a pamilya ako. Ay na, pray daw.
Ag-agsapa, ngam dagiti manok mo ti apro saam. Una, tatang, tapno makondisyon. Anya? Wen, tatang, tapno inton ilaban ko. Sigurado ang mga bakmanan kat kwarta manen, tatang. Anya? Ay, wen gayam, tatang. Nalipatan ka nga inikan iti balatom hindi na minsan na. Atoy, 5,000 na ita. Awatan yun. Ay, saan? Pray daw. Uray awan kwarta, no day tamatla ti ibulbulsak. Anya? Nalakamatla maibus day ta, pray daw. Ang gapo tadi mo pinaglingetan, day ta kwarta. Kat no permitiling at ko, di madama ti panaglaban dagiti manok may. Ay na, piloso po ka talaga, pray daw. Jack amaw, no anya ti sawakan ka. Dakkel man ti iyawid tayo ita akwarta pare. Wen nga rod pare. Talaga asyuruin na kiti manok mo ah. Kunak nga ruden, awan ti pagdanagan yo kadagiti manok ko. Uray pa'y dakkel ti ipusta tayo. Saan amayaw awan dagiti kwartayaw? Kahit agawid tayo ka din pare. Wen pare. Ngam intayo man pa'y gumatang itinaimas asidaan. Tapno saan man nga agungat ni bakat ko. Apay, talaga ka di nakapalubusan ni baka mo makipalaw pare. Saan nga ron pare? Isu atunggal sumang petak ang naggapoy jay palutan. Ay na, Romwar ti Armalite. Day tala manok mo ti ammom asaklutan si Kapredo. Apay ayamanan bakit? Kasangsangpet ko lang, ngam agung-ungot ka manan. Ta sino ti maragsakan iti dayta? Day tala manok mo ti asikaswam, iso dalatan ti saksaklutam. Ay na, no jak lang pampanunot, pinakan kon iti sabidong dagita manok. Ay, di ka agar-aramay, ay da. Nanginad dagita tapno amaw. Amangan no kurang pa'y ti sweldom iti makabulan, apagbayad mo iti dayta. Anya? Katuan maut. Anya? Ay talaga amarurudak kan Kapredo. Nanay. Dita ka man langan. Bakit? Apay ngay rekap mo tiri daw. Bakit? Lukatam da itoy. Maturog kan di tarwar. Kaidaon dagita manok mo. Anya? Umayak man makiturog dito'y balayaw, tatang. Tapay, pre daw. Ay na, nalabas nga ron ti asawak, tatang. Enrik pan nakid din iti ruangan. Kuna nakid di, amaturog iti ayan dagiti manok ko. Kay, wan kumaa, pre daw. Anya? Ala, pumanaw ka dito'y balay, pre daw. Taing ka maturog, ijay ayan dagiti manok mau adungdung wamlaunay. Ni tatang mat, di nakmatrabakan iti kasta. Adu ti lamok ijay ruar, sakit awan ulas kan pungan. Kaslaak ton nakakaasin Ay na, pre daw. Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka, asar nga mo ti kinapaluterom. Taday tatimay sa apagrugyan ti pagsupyatan yo nga gasawa. Sa anak mo't anamin takal apalutero, tatang? Anya saan? Ay na, panunutem man dagiti aramidem. Agpanunot ka, bayat sa papay. Apay anapan ka pa ilang ijay balay datatang idirabi Predo. Ni bakit mat? Kat no di mo ilokat tirwangan. Kunak man no katurog mo dagiti manok mo nga ipatpatag mo iti kastaunay. Ni bakit mat? Kasano akaturog ko dagiti manok ko? Ay ka naturog ka kuman ay jay sirok ti balay da. Ay na bakit? Di ka kadi agkasta-kasta. San abalay?
Tamanok lang matibisyog. Wan, manukla ang predo. Ngam di mo ka di ammo asugal dayta. Kita ama, uray ka kaiso na akwartam, ingkakit din ipuspusta iti palot. Nasayaat ka di dayta nga aramid ha, predo? Sana bale, kanayo nakmat ang mga abak. Wan, kanayon kayo ang mga bak. Ngam kasanumat ngay, dagiti kanayon ang maabak. Anya lakit din ni bagat aya. Talaga kasta. Ay ayam nga raw. Nasken ang maawatan dadayta. Ta iti lubong ti ayam. Adda maabak, kan adda mangabak. Saan ngay ayam dayta, predo? Gaputa sugal dayta? Kat kaase, dagiti kanayon ang maabak. Gaputa mairaman ti pamilyada. Faith, anak ko, inton sumangpet ni tatang mo, diyukan ka ng dagiti isang pet na amakmakan, wan? Nanang? Nalawag timbaga kanak ko. Diyukan ka ng dagiti isang pet na amakan. Saan abale, tadamat dagiti gatgatangak aka ninyo. Wan nanang, ngam apay ka di? Gaputa saan anasaya at awagas tinagtaudan ti inggatang na. Naggapo iti sugal, kat saan anasaya at ti sugal. Wan nanang, ngam kasanungay no agungat. No agungat, ibagam abinilin kayo, kat ibagayo ti makagapo. Wan nanang. Apay adiyukin nan dagiti insang patkwasida. Saan mo't anak naksayan dagiti litson manok kan fried chicken. Kat day tamot ti paborito yo, Faith, anak. Nagsida kami ngamin iti pinakbat, tatang. Saan mi akayat ita fried chicken kan lechon? Anya, saan kayo kanin amang mangan iti naimas ita? Day tala pinakbat ti amuyo akanain. Saan, tatang? Ngam binilin na kami ni nanang. Saan mi akan kanan dagiti isang putyo at araon? Anya, tapay ka no? Gaputa tiyo kano nagbanugan tingatang yu, tatang. Anya, Wan tatang, gaputa nagtao iti sugal. Kat saan anasaya at ti makisugal, tatang. Iso asaan mi akay at akanan dagiti insang putyo. nalabas kamot tan ayda. Apay aya, Apay abinilin mo dagiti ubeng, adida kanan dagiti isang patko amakan. gapo tadyak kayat apakanam ida iti taraon asugal tinagtaudan ti inggatang mo. Anya? Kanayon kumat nga ibagaday taken ka. Ngam apay adi mo maawatan. Ngam saan kumat apinilit dagiti tattao, amang iposta iti kwartada. Isuda mismo tinagdisno daw. Wan, ngam padam ida anakulaapan iti panunot. Gapo iti pan nakaadik da iti panlaut. Kasano mo dagiti pamilyada ngay? Kasano no kakaiso na akwartada da ijay ngam sabali tinangipanan ti amada? Ha? Kasano no adda ti agbisin nga anak da gapo ta insugal ti amada ti paggatang da iti kanunda kuma. Oh, Ah, ita. Naragsak ka kade amangawat iti dakkel a kwarta? Idinto ta adda na awanan apulos iti kwarta? istrikto ka launay. Saan aki na istrikto dayta predo? Ngem ibagbagak lang dayta tapno agpanunot ka kuma. Kasano nga paray? Matuloy tayo, inton bigat. Ilaban tayo manin ti manok mo. Un pare, padasak man nga irwar da bantam kan surwin. Hay, ketwa na paray. Ngam, amangan no akong manin ni Bakamaw. Day tangarod pare. Sumana unto manin, kat mangtad kit di iti malas.
Wano, sumuro ta kaya balayo ita paray. Mapan ko alain dagiti manok mau. Tapno awan ti awitan, minton bigat. Tapno sana makadlaw ni bagamaw. Ay, wunlangan paray. Mayat day ta na panunot mo. Tapno maliklikan ti panagapa may manan kan ni bakat. Sigurado ka kade, Aida. Parchen tayo amin dagiti manok nila kay Mao. Wen tatang, ket awan ibatiyo nga oray maysa. Ang amangan no day tati pagrugyan ti saan yung apag kinaawatan. Saan tatang? Sakti makamu iti asawak. Mala, ibagakon ka dagiti babaraw. Taparchen mi amin dagiti manok nila kay Mao. Ay na, sakat naglulok magda. Wen tatang. Tatudo aywan dagita. Agsyampu da pay Anya, Wen tatang, iso ang marurudak nga rod. Pulos asaan agumatang iti siyampo mi asa nga pamilya. Ngemanggolpe iti siyampo dagiti manok na. ay una yun ni Pre daw. Nalabas ti kinapalutero na. Naku na yun tatang. Iso ang nasaya at mat. Tanadanon ti kasangay ti anak mi. Tadagiti manok nan ti partyen tayo. Day talaang ti amok awagas. Tapno mapukaw ang mamimpinsan dagiti manok nila kay ko. Tadi na pulos denggan ti maibagakan ko na. Talaga nga ipapilit na ti amu na. Nay, adumot ti tao dito'y balay, bakit? Unalakay, kasangay nga rod ti anak na. Ayun na niya. Sika talaga. Di mo pa yan malagip ti kasangay ti kakaiso na nga anak na. Ay na, pasensya ka na, bakit? Busy ak tumot nga main. Naging bibisi Day talabisyong matlaang tininto na ram. Ni bakit mag? Ala, ayabam ti kadwam lakay. Naluto amin ng asagana. Mangantayo ki din. Ayun bakit? Ay na. Sigurado ang naimas tilinuto yung apinikpikan. Ay na, masayop kung tibang lo ti sabaw na. Lagit di alakay. Nalaing dagiti nagluto. Kan maysa, organic ko naman. Bakit? Sa dino tinangipupukan nyo kadagiti manok ko. Anya? Dagiti manok ko. Awan damotan itinang italyak. Nangyalisan nyo ngay. Ay, kwa lakay. Pasensya kan Ngem impupok mi idan ijay banga itay. Anya? Wen lakay. Sana bali takasangay mo ti anak na. Kan may saan sayang. Gaputa imas mo mat akinan. Anya? Ay, pinarti yung dagiti manok ko. Ay, isumat lagayam ako ng mga organic itay ti pinagpikan. Ay na bakit? Amom ka day. Champion dagiti iti laban. Kaasi man dagiti manok ko. Uray kumano nang ibati kayo iti uray maysa. Ay nalakay, nauma akon iti kinapanluterom. Iso aday talang tinapanunot ko awagas, tapno sarda nga mon tibisyong. Sana balik ko nakmanan, tainim imas mo mat tinangan, kadagiti taraken mo amano. Awanan pari Ingo. Awan matgaya man ti kunatayo nga ilaban tayo intun bigat. Ne, apay ka day paray. Ay na. Ay, makasangit ak pare. Maasi ak kadagiti manok ko. Gaputa sumad gayam ti pinartida iti kasangay ti anak ko. Anya? Ano kasta, dagiti manok mo, ti luto da, pinikpikan? Un pare. Ay, saus. Kunak nung gimatang da iti bikal unokal.
Saan magayam? Tadagitimat manok ko. Ay, na paray. Sakit na imas, tinamay andaan naglutaw. Nagraman di sabaw na. Ay, uston pare. Ay, maasarak lang arudan. Karkarumpay lang. Ay, Ay na. Kunak no adda mailaban intun bigat. Ngamawan matgayam. Gaputa dagiti matgayam mailaban kuma. Ay, imas tayo akinan. Ay, may salang tiket asawin day ta paray. ay, Agbaliw tayo. Isardeng tayo, tikinalaing tayo, makipalaw. Tapno awanan, tirumso aparikaw, pari pridaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.